Namar kajing bebkit klik ki bor badi kemi ya kasurok maulai nong patau shilenter shamaudun ki katu kat ningut ki nong shong shnong ki baju penun kam ya katai kasurok ki la ut la nam namar kajing sniu palat kasurok. Kani kabut jing maru ya kalait kawan namar kajing dan jong karyat karambat kajing rit jong katai kasurok. Namar kajing ujor palat ki nong shong shnong. Kanya Trap National Youth Front mentah kasngi ka artring unai lur kalahir banit jurip hi dalade ya katai kasurok kabawan na ka skim PMGSY ha kajing senralang kinong kitkam kasnong ding ye area balasem bakajing tray kadang sa kongreng klem kidak kishin man pentamai ni banle AA. President ke HNYFEC Maulai Circle uba bless takhar uloong ba kadai kasien ka baar ya kaseng bakan wan jurim bat baka PWD kala daban ai ya ka work order nrei kat hadu menta 4 dan kajing penbha. Kaseng kala maham bakan long kasien ka bakhat du yaki klem das ngap syu bat ban ai poru yaki bor bahalor baki dei ben pendap no hashwa ka ayom telang. General Secretary kading yai dor bar shnong uba ham thank you loong ba ka shnong kala dap anya kren bat ii bat kilayo ya ka jingkular tang da ka ktien bat ansa pentrei no ula kentu ya katanat PWD baka dei ben tunju ya contractor bat dei ben pentrei ya katika surok ba un pendap no mardor Sesen pat ban le ketika second inspection ha bede kita surok maudun aku menengkong ni lai kendo kita ki UII chung ka PWD SDO tinggi ni nak yang kaseng ni lah kentu bakin le no mardor ikan surok bakin pha no kontraktor ubon pungkhoj ikan surok na marbang yoi baka kata ya kayat kayeng chung kini kipai ba nak chung snong chung kamaudon kantam yoi bah ni kadang karet ka bakam cileu balada tua kini kilom la kunu nuru kan kata ikan ka surok bat kan kata ru ikalek kawan chung kinong chung snong kan ka thain khamtam ha bede baka met kayong kan kata ru ha bede baka pang ka stom tenaga leng kaseng hi chungi la kentu mentak la dan arbanai lai banai kini surok mila kentu kita nat peludi bahkan pengkhoi bahkan le no mardor henry bangi lawan mentak kasngi nisiam baka kalong hi kumcu bat kamdon kanu ka cingpher la ke cingkela bat ngila yo ru sa sisen pat ki complain na kaleng kene ka dorbar shnong chung kading yai circle tikani kadi ka bangin bu det baik las nginumkan bun kitin so bangin aipor baik tang jibana ya to lada kimla mun ngin nya khmat kat sabade ben complain lada ke de sunu ngin nya ki padon kam jingi tang hakapor election hadin bradep election kim itu dor itu khmat chu kim jawan mi hiro kane kalong kadau ba bangi hiro kum kinong sidong nyap ban siar ba hai bedai ba kane banta lada ngim yai lada ngim i kata karoy kapar nan tak jing pelem jing khmat kemut ka basiam jing e kan habedai ben jing sniu jing surok nak jang kan tur ka bor office jong ka PWD bakan pelem bakal kentu unit kontraktor hawak ni latip la dip alat ini jing trai ha kontraktor ubang semua kwa ban papau kerteng kejing kerpat jeng ni kinong sesenang te kumta ba kin yu kan kin rablem kin pelem kan jadi jing ya jing ma ya khamtam no mi khamat bodi ben pej jing ba subi kumni te ta kan kasa ha ka kumta kan kejing mentos nem kham he ni surak ini snem la dep lai benang pen lakti mau ta ni mungkin di bapang stom ru mlat dia malah kelem nak surak ne teng ong tong ni trai ka tu ka surak sel mo ba sa kai lan nyam plasnai ban ye lek yawan ye tit ki passenger sekali khamtam ni bai kamai gimne ni kit simbreu sekali te wala bakla te ki ong na yu ba lek la ka lek ba ki we ki nang sok ban lek me mi snu jenjar em snu jing la ka benta ka pat tang ong kumta mo trai merwai dang snu la kot ka bor tri hap hon la hon ta jong kim la ai da ngin ong na mangi paj ba long por ka bigidang bon yala ban long kinang mi mat kila kular ban la ha ong ban ta jong paj ba entah kim la ai tengim la kum na kim la ong la ai la dang ong na ta la kha kene election yo ki chung tang nang ong kan yipa bu teu lo ya sedang penpaudan markla chan kan wa kam tip yo katakan long kumna. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.